UNICEF, husu Governu no parseiru sira, presiza kontinua Programa Hametin Sistema Saúde Nutrisaun, hodi hadia Nutrisaun, labarik Timor-Leste nian. UNICEF no Foreign Commonwealth and Development Office, o Governu Reino Unido concluiu na Programa Hametin Sistema Saúde Nutrisaun no cuidado labarik iha Timor-Leste. UNICEF sugere ba Governu no parseiru sira atu fo continuação ba programa ne hodi bele hadia Nutrisaun labarik sira nian. Também a implementação Programa Hametin Sistema Saúde Nutrisaun no cuidado labarik na belau tia ona tinantolo iha município rua iha parte leste fo na benefício ba labarik hamoto ka rehon hito. Representante UNICEF ne afirma que o problema malnutrição labele hare hane sambai bem, mas bem importante tebes atu labarik sira precisa heta nutrição ante sira mores. This particular project, it would have been much more expensive if we had, and much more multi-sectoral, multi-everything, if we were trying to address malnutrition and finish it. That's a big job. We need all the ministries to work together. We need the different levels of government to work together. We need communities, we need grandmothers and grandfathers. We need men to be supportive of their wives and of their babies. Breastfeeding is not just a woman's issue, guys. Breastfeeding is a community issue. No nemos representante embaixador Reino Unido iha Timor-Leste hatete, Governu Reino Unido lihusi agência Foreign Commonwealth and Development Office for apoio projeto desenvolvimento idane focaliu bahadia saúde no nutrição labarik nian. Well, as you know, I'm afraid at this point we know the program is closing, but we see this program as a base and an example for others to work on that. It can be other country funders, it can be also the Ministry of Health at Timor-Leste to understand and to see an example of how to work in a different way. So yes, hopefully it's going to expand. Maybe at this point, not from us, as I say, we are closing, but it's a good example to carry on working on that. Diretor Nutrisaun Município Viqueque explica que a Tacman Nutrisaun iha Timor-Leste será o bela resolve também programa Nutrisaun ne comunidade barak la participa mas que equipa saúde tama sayuma onde for hatene ona atu participa iha programa Nutrisaun. Dalam rumah emane lamai tambah participação usi comunidade mais menos. Sira hein dalam rumah hein to abel labarik moras sira foi mai fale nema ka problema ba ame tuir los ne ame quando fona fo hatene ona kata oh fulani dana ita tengki mai labarik tina 5 mai krai kini fulan tengki teto ne karek sira tengki mai fulan mai be sira conhecimento nebe makalalung krean pois mobilização nebe menos então halo mala participa menos. Representante vice-ministro, ministro coordenador assuntos sociais no Ministro Desenvolvimento, Habitação Rural, diretor executivo Conselho Nacional da Segurança no Soberania Alimentar no Nutrição Timor-Leste, hatete sira continua for prioridade hodi garante sustentabilidade aihan ba comunidade. Ita hatene kata iteninya demanda baihan bote tebes embora itene perusahaan railarang sira quella cobre tanto de nema que constantin papel ato bela halo exercício in sapar coordena ho ministério sira nema ka halo importação bai hahan hanesa ministério comércio e indústria ni papel coordena ho CLR para o insat bele na fatin manter armazenamento ka estoque e armazém sira para bele garantia a hahan bai tene povo sira hitene rai. Tuir dados nasional ihatina ne municipio Ainaru labarik hamotok rihun tolu atus nen hatnulo resensia makafeta malnutrição nune malnutrição sai ermera labarik hamotok rihun nen atusia hat makafeta malnutrição rayoa labarik hamotok rihun hat tolu nulo resinen makafeta malnutrição no vikeke labarik hamotok rihun hat tolu makafeta malnutrição nune iha território nacional labarik hamotok % hatnulo resen hito makafeta malnutrição também lá consumo aihan nutritivo. Dilma Suzeti, GMN.